Manang Biyada! Manipod kini Kabsat Delio san napud no nagan tintay drama. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naragsak nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Sakbay man ti drama makablaawa mampay ni Desiree Pada dita sitio Sagpat Barangay Maloma San Felipe Zambales. Michelle Valdez, Kenny Edgar Suyat Fermil dita Spain. Kastimanti ko na ni Kabsat Delio, dirma ng biyanang. Nabayaga nagtrabaho kay Jabroad, nga may di nagkaaberya ti kumpanya nagtrabaho nagawid akon diti Pilipinas, nakaurnungak ba si titi kwarta kat iso tinagpuunak iti business ko apa utang. Rogyak man nga rod, ti agisalaysay. Nanang, rumwara kaon. Mapan kakadimanan agsingir iti pautang mo anak ko. O nanang, sa paag ti mapanagsinger, tapno sa anak ama maluman. Ala nga road, kitaam da kita masingir mo akwarta tapno saan mo amaragrag. Way nanang. Nakasingir kan sa mananak, anakan. Napuskol man ngaminin ti belt bag mo kahit. Adamot basait ang kail. Nan, nayunak man nga rod tay utang ko ken ka kaanakan. Agbayad ka pa'y mutanggal. Di ka pa'y nakabaybayad apulos. Di ka pa'y nagtinlag oray sa nga ribula ko ma. Agbayad akto no maalak di inabak ko. Adda inabak ko iti lutaw, ngamjak pa'y naala. Agtala kay man ang kail. Mangbulataw kay man ako nakaw. Saan man? Adda talaga inabak ko. Balor ti 30,000 pesos na jay. Basit lang, tadjakmut na tumpungan amin ang numero. Kano nga rung agbayan kayaw? Kat inton maalak ka. Nan, pautangan nak, takasapulak ti kwarta ka anakan. Mano ay ang kail? Uray 5,000 numabalain. 2,000 lang Tadi kay mo't makabaybayad ang kail. Malakaro, 2,000 latan. Barang makabayad akon iti mabiit. Numaalak dyan na pangabakak. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. No saan makabayad, di ka itid nga itid iti kwarta anak ko. Amangan numalugi ka. Yak mo't mapaggadgadan na angkel no Tagpilit mo't ngamin nanang. Kat oray agpilit isuntumot la pagbisbisyo na dagiti utangan na kan ka. Ha? Kastaya? Kunak man no nagbalbaliw na angkel Sibyaw. Kastamot ti amok iday. Ngam sinublyan na manan dagiti bisyo na. Babae kan sugal. Nagloko mo ng kulang. Pilitak sa nga rod asingiran no kastagayam. Sayang jay impautang mo no di mo masingir. Sapay nagdakkel agatad. Un nga rod nanang. Iso ti kadakkelan iti utang. Di pa'y nakabayad apulos. Uray 5 gasol la kumahulog na. Awan nanang. Naggasat at talaga jay ka nakakanya ibag. Nakaurnong idi nagtrabaho ija abroad. Kat agpapautang itan. Uray sa arin ngagtrabaho. Tadjay lagsingir ter aramidan nan. Wen, nga maluglugi nga road, taadamot dagitay saan nga agbaybayad. Ne. Pangpangagan sa amat ipag. Kat numapasagidan ka kat mapaiswan ka bayaw Sebyo. Si kakanungamin kat ti kadakkelan iti utang. Di kamot kanu nakabaybayad apulos. At ngamin paggasto sa kita. So ngaon pailat maibayad ko. Naimbag tulan umaalak ti inabak ko. Kasta ka na yun ti ibagbagam. Ngam awan samot inabak mo. Kun kunam laeng, tapno pa utangan na kamanin di anak ko. San mo't si kakit di mo't ipag. Mga sawak ngaminon iti mabiit. Kat iso ti ururnungak. Sino mo't nga iti asawaan? Kat ay nubya kamistisa napintas dayjay. Agur urnungak nga road. Tapno daw sarik amangi kasargan ko Naimbag man, taadda pa'y lanangayat ken kasibyo. Kat siyempre uray la kaya kaon. Napigsapay la ti karismak ipag. Kunamsa. Welcome to Jenna Almoita Drama. Dito iti lugar me, Isabel. Probinsya. Ngam adok ti babalay. Patad pay. Sa dino ngay abanda dito itayan titagam. Manipod dito ayan ti balay. Aging gayay poon ti dakkelamangga. Ha? Mabalin mutan, ha? Apay di mo ilakaw. Ay, saan
Tasayang, naimbag tula atawidan tagbaling nga anak ta. Ha? Makaanak tapay nga ta, ha? Kat siyempre ubing ka pa'y mo't. Kan naparagsitak pa'y nga uray lakaya kon. Ag naudak nga roden adito'y balay mo. Masatuta kon nga agawin. Kat talaga matakas tati plano ta saan? Agdanatan kas agasawa. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Nakita mo tay nobya ni uncle mo, anak ka. Nubya? At daya nubya na? At damot. Insangpet na nga roden ije balay na. Anya? Taga ano nga'y? Diyak mo Napintas mo't a babae. Kan kaububingan na. Nay? Naimbag man tada na ngayat kina uncle anapintas kan ubeng? Un nga rod. Ngam amangan no binulbulatsing na laday jay. Iso asimurot kan kwa na. Amumatan ti style ni uncle mo. Bulilikong. Kasta ti talent na. Timang bulilikong itipada na atao. Inaktuman singiran ng madamdaman nanang. Tapambarak amang kita iti bagbagayo anubya na. Naimbag man ta nakapasyar kakanakan. Ayun gayam, iso ni Isabel, nobyak. At damagay man nubya yung angkan. Nagpintas pa'y. Siyempre guwapo akmat nga uray lakaya kon. Ay, Isabel, honey, iso ni Delio, kanaka. Hello, Delio. Hello, mag. Antay. Antay ko taangkel ko mat tinubyaw. Well, rumbang lang awagam iti anti ni Isabel. Tay kasarkon no makaurno nga. Aywan angkan. Umayak man nagsingir. Uray agdawn ka kuma iti sangaribaw. Ta uray inton umay alawas man ang tinaduma. Ay na, unay kandelyo. Iranranam mo't ti umayag sing-singir kat adda to'y nobyak. Kasapulak amin ti kwarta angkel. Iso nga agdawn ka kuma. Uray sangaribo lang. Awan pa'y kwartak delyo. Agbayad akto ka di no adda kwartak. Kaano ngay angkel? Inton adda Sakto ti umay ija balayo na adda kwartak. Ala, agawid kan delyo. Welcome to Jenna Almoita Drama. Nagadumot gayam ti utang mo, Sebio. Nagkitak di notebook alistaan di ka anak kami tay. Bay-bay aman day ta utang. Tikid di maipapan ka data ti pagsaritaan ta. Saan adag ita utang? Pasig samot nga utang dagiti ginasgastos tay ti kalabas. Pudno ka ding agpenpensyon ka wano saan? Kat agpinpinsyonak mo't talaga. Agur-urno nga ngamin iti pagkasarta. Iso medyo nakautang ha. Kat ayan nga ro ti urnong mo. Kat nakadulin At da ija bangko. Kitaak man nga ro ti bank book mo wano ATM card mo. At da ija wallet ko. Nakadulin. Kitaak man. Wan madamdaman ton. Ala, umay kakit di ta mapantagin dayon ija likod. Napariir ijay ka. Si kagayam ti ibagbagan ni Sebio Anubia na balasang ka. Wana na. Da kayo? Asino kayo? Ipagnak ni Sebio. Kabsat na day dinatayon nga asawa. Kasta ka di? Nana, adaman damagag ka da kayo? Agpaysuaya nga agpenpensyon ni Sebio? Nasurok ka no 20,000 pesos ti pensyon na iti binulan? Ay, iso at ipagdamagam iti day tabalasang ko. Hay, di namat nga ron ibagat agpayso. Las tugan naksa day dya Sebio. Ay, kamamok lang amin nga adugayam ti utang na. Ay, agpenpensyon mo't ngamtay pensyon ti senior citizen ti pinpensyonan na. Anya? Wah, nagluko mo't ni dya Sebion? Di kayo madanagan nana Diya kay bagbaga kayo tinakamwak. Tapno saan na kayo aguraan. Uray maamuan na tagpay sumot ti bagbagak. Malaksid ano inuulbod ngam saan mo nga road. Ay, kunak nga rod amang ilako ko maitidaga na tapagbayad na iti utang na. Daga? Anyat ilako na nga kat nabayagan nga inlako na jay daga na ditoy. Anya? Kat, to nagtuunan ti balay na saan na ako kwa? Ay na, dagami daytoy. Nakipak
Pakaasi nga agi patakder iti balay na dito uy. Iso a pinagbigyan me. Taawan ka nga rod sabsabalay. Aniya? Ulbod ka, alaklakayan. Ne, apay kasta ti bagbagam kanyak sa bel. Kunam, nasuro ka 20,000 pesos ti pensyon mo. Ngam saan matgayam? Kunam, dagam ti nagtuunan ti balay mo. Ngam saan matgayam? Ulbod ka. Kuha, nakamom iti day tayo. Ay! Saan na masapula mamwam? Ulbod ka, laklakayan. Bayadam, ti panagulbod mo kanya. Ay, pasensya kan sa bel. Sorry no nagulbudak. Ngam bumawiak kang ka. Ay! Basta bayadam ti panangulbod mo kanya. Pumanawak mitlangan dito na mabayadan na kon. Ha? Apay ngay apanawan nak. Naupayakan kan, Sibyo. Ulbod, alaklakayan. Bulilikong! This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Adyat gagaram, Delio. Umayak man na nagsinger angkal. At damo siguro maihulog yaw. Hay, awan pa'y akanakan. No kayat mo, ipadawat kung tinubyakin ka. Basta jak agbayad iti utang kon. Anya? Ha? Tila ibagbagayo mo angkal. Napintas ni Sabil, kaubingan na pa'y. Apay, nagsina kayo na ya. Saan pa'y? Kanayon mo't pa nag-aapamin. Iso nga ipadawat kung ka. Basta di naksingiranan. Ha? Wen, kunamon atayawid mo. Delio, intimplahan kay ti kapim. At tuyo, Ha? Oh, makitam. Asikaswan na ka pa yan. Ala, panawan kayon. Tarumwarak pa'y. At napapanak. Angkal, tayo hulog yun nga eh. Ay na, awan pa'y nga ron kwartak. Sige, isirayon tuntoy balay nurumwar kayo. Ha? Napanin? ala, igo pumunti kapim, Delio. Napuskol man ang data belt bag mo. Siguro, kwarta ti kargana. Ha? Ay, kwa. Ay, kagap-gapok kami ni Jay Hilay. Napanak nagsingir iti pautang ko. Ay, sana all may pautang. Amom, sinina ako ni uncle mo. Ngamin, ha? Linuko na, inulbudan na. Isa panawa ko ni ti mabiit. Papapanawan nak ngarudan dito'y balay na. Ngamawan papanak. Ah, Delio, mabalinti umay makiturog iti balayo. Ha? Ay, kwa. Uray, duwala ang arabi Ay, tsakayat dito'y. Naangdod dada dito'y. Nagsina kami kini uncle mo. Ang mga nagkinabil kami no, agapa kami. Isa apumanawa kon. Makiturog ak man iti balayo, please. 2 nights only. Ha? Ay, ala, sa anak mo't anapaidam ka. Umay kalata saben. Jak mo't malapdan tirik na akong nga gayat kin kasaben. Nagpintas ka ngamin. Ay, ket pagyamanak ano kayat nak. No siya, damo pa'y lapan nakikita kan ka. Agkursonada akan kan. Ha? Ano kasta? Kayat nakmay? Kayat kalaunay, Delio. Apay, anya ti kayat asawan da ito'y Delio. Apay nga insangpet mo dito'y balay da jay asabail. Kat asawa ni uncle mo da jay. Saan na nga asawa, ta saan namot nga inkasar, nanang? Kat, anya ita. Nagsinadan. Kan okay lang mo't kin uncle, iso nga inaram kon an Isabel. Dinurugan nakpay nga rod ang mga aram kin kwa na. Anya, ay nagalas kat ti kasta nga istalyon. Kas kala maibusan iti babae. Ex ni uncle mo, Arma. Nanang, adda ditaan. Agin inayat kamin kin Isabel. Da kami, iti para iti tunggal maysa. Ay, anyalat sa wundag iti taon nga eh. Apay ngamin, aya adag ita at tao ti pagproblemahan nyo. Bayaan nyo, ano anyat kaya da asawin? Awan bibiyang ko. Ay, jakam mo kada kayo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Anya ba't ti kasta nga aramida mon sibiyaw? Apay adinurugam jay kaanakam amangaram ijay ex mo. No di mon kayat jay nubyam, saan man atila durdurugam amangaram? Kahit, apay, basol ko nga raw.
Adan na kam di anak mo ipag. At damot kang kuanan no padurugan wano saan. Saan mo nga ubing? Masurunak. Sana balay. Ta-ex kumutan ni Isabel. Nagsina kami. No adda saan anasaya at amapasamak. Basol mo, Sebyo. Ne. Apay asak ti pabasulam ngay. Di anak mo At damot na kam nan. Awan bibiyang kuditan. Ta-ex kon day di babae. Mangkita kalaangan iti sabaling armam, Delio. Sinaamon day di asabel. Adayo tirik nakken ko ana. No da kayo Ngumisyak. Asidag tirik nakin kwa na. Tay ayatagkit nga raw. Maibusan kan aya iti babae, Delio. Nagadumot ti mabalin mo nga armon. Ngam apay aday jaypay. Ni Isabel nga raw tay ayatag nanang. Apay di kay makawaawat aya. Ha? Da kayo aya ngamin ti mga sawak siyakmait. Baybay andak ka di iti kayat kong aramidag. Amok tar aramidag nanang. Didak isuro. Ay, katala makaamu ka nga raw, Delio. O sige nga raw. Bye. Sino man nandiyan kinasarita mo ti cellphone mo, Delio? Babae manen? Babae asasawa mo't Isabel. Adaya babae kat awan mo. Ado! Ado ti textmate mo. Makitak la dagitak ko na. Ibusak ti buok da. San man atila at atapay. Customer ko dagijay. Amom mo't nagpapautang ti trabaho. Siyempre, masapol nga awagak ida. Ta ipalagip ko dagiti utang da. No kaano ti panagbayad da. Wagas mo kit diday ta. Tapno makachiks ka. Inkakit aggaon no nakaluto kan, mangantan. Sana ko na mabisin. Napukawan ti ganas ko amangan. Sikalat manganan. Babairo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ne, aldaw matgaya man. Ay na, bigat man. Ayan tayo cellphone kon. Anyat oras nga tan. Ne, awan mo dito iti cellphone kon. Dito yung mo tisigot apang ikak sakbay amaturugak. Sabel! Sabel! Ayan mo! Sabel! Apay aya. Umay kakit din tagar mo sartan. Nakaluto akon. Nakita mo tayo cellphone ko? Saan mo? Nangikamaya. Kaya iti sigot apang ikabkabilak Awan mo tayo. Ang mga no nalipatam. Na-misplace mo siguro. Imposible Ijay mo talat nang ikabilak idirabi Inalam sa amoy. Itan niya aga pungala katadamat cellphone ko. Pagkan ano kumada cellphone mo? Ay, aburido ak no kastilang. Apay nga aburido ka? Di mo mawagan na kiti textmate mo? Text me ta sasawam mo. Dagitay nga rod customer ko dagijay. Kasano upay makabayad da ngay naawa ng kontak ko kadakwada. Mga takit din! Sa pulam to no madamdam ma. Ta ang mga no natin naglaang wano nalipatam tinang ikabilam. Ni. Ay. Ayan diagon una cellphone. Sino man nandito umawawag, Delio? Kunak tupay kang gantakin ka ti cellphone ko. Iyag mo dayta. Amangan mo customer dayta. Ay, saan? Jak ito dayto eh. Masapo na igamak ti cellphone mo. Tapno saan ka maka-chicks. Anya? This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nanang, nakita yun ni Isabel. Nay, awan mahit. Apay aya. Pimanaw samot ng tilo ko. Awanin dagiti kawas na di kabinet. Bay, ano pimanawan? Nasaya at mata. Sana babalin? Taigam na ti cellphone ko nanang. Adda amin ije ti kontak ko kadagiti customer ko. Anya, kat jay notebook alistaam ngay. Adda? Adda ngam nakita na ti linaon di listaak. Anya, ay nagluko day jayan. Manibrong samot day di babae. Awagam di cellphone mo. Imayak nena, tanay. Napukaw ti cellphone ko. Iso adi kay makontak. Ha? Ala, kat no insen kon jay utang ko kan ka. In full ko pa yan. Anya? Nang isendam ngay? Kat nag-text naman. In forward mo jay number at pangisenda. Anya? Allah,
Saan asyak day dyan na? Diyan ang takaw iti cellphone ko day jay. Anya, ay pasensya kan Jakmat amo anapukaw ti cellphone mo. Dinakmat pinakaamuan adagos. Awanin naibayad kon. Ada screenshot ko iti resibo, Delio. Mangilawlawan kayo, angkay. Ha? Ne, apa yan? Agtatakaw mo gayam na dyan, Sabel. Intaray na ti cellphone ko. Kit siningir na amin na napautang ko. Anya? Ne, anyat amok di tangay kat nag-break kami anabayag. Wala, ngam inreto yung anyak. Ha? Ay na, kanakan. Adan na mo. Adamot kin kan ano tutupam mo no saan? Apay no kunak akanam timukat mo, kanam? Awanan na, angkal. Nakimusan lagi ti pautang ko. Da kayong tumat. Durog kayo ngayon. Awan mo't siguro ti makunam kanya kanak ko. Tabi nagbagaan ka mo't. Namin ano nga inupay ka. Ngam pasaray tanak pay ide. Apaan nak, bugkawan nak. Pasensya kayo, nanang. Pakawanan dak. Nakulapan ti panunot ko. Gapu iti kinapintas da dya babae. Nadlaw ko nga minen, ididamo pa'y laeng. Nga adda sa bali nga ugali day dya babae. Iso nga adayo tiriknakken kwa na. Sayang dya kwartak, nanang. Ala, sapay kumatamakembagan day dya babae. Saan abali ta na ipablatter mo matan? Wala nang. Matiliw ko man. Tapos na awanan ti sabali ang mabiktima na. Aklo na ka nagbali na kamaag, gapoy ti kinapintas dayjay a babae. Nagpaalilawak, nagdarasudusak, banag pagbababawiyak, ngam anyan tanaladawan ti amin. Nagserbi nga ron nga adal kanyak dayjay na pasama, ket inkarigatak ti bimangon manan. Tawan tinaglabas, santo na tiliw dayjay a babae, ket ado kami anang idarum kan kwa tasaan lagaya masyak tinangaramidan na itikas jay. Alakastan, tigayim mo, Delio. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama tugayim yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kat God bless iti tungkal maysa. Manang Biyada! Naragsak nga oras kanal daw yung amin nga labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man, kinikab sa lirio, saan napud no anagan, tintay drama, ngam sakbay ti amin, makablawa man pa damay ang dispo, Wilfredo Dinong, kan Jade Galvez, dita kabarwan San Juan, La Union. Das ni manti ko na ni kabsat lirio. Dirman ang biyanang, talo kami nga kakabsat, dua a babae ka nagmaymay saak a lalaki. Ulila kami iti ina, iso ati amamila ngan ti kadkadwami iti balaymi. Numay panggap iti sanikwa adag agum ti amak kat iso ti malaan dagiti dua a kakabsat ko. Dilawak ti kasta nga ugali da, iso pasaray siyak ti kontrabida iti balaymi. Rogyak man ngarud ti agsalaysay. Ne, anya ta imulmulam, Danilo. Kita man yung damagang pay laang, manang. Ha, nagadumot anyog daytan. Weng, tapno agserbimot lang alad dito'y nagbidangan ti dagata, manang. Ha, aguray ka. Apay akasla nayalis ti muhon ijay puun ti bayabas. Dimandan samot dito'y ayan ko, Danilo. Nek, unay matikas na pa nagkit-kitang kanya akon, manang Maya. Pagbalinimot nga agum ako ni titaga. Naisaan mo't akasta. Mas daawak laeng. Kat anyat amom ngay, no pinagaangawan da nga inyalis. Awan tinangkuti dita, manang. Awan mo't umay ditoy. Tadadag iti aso bantay ko. Kasla nayakar mo ngamin manen. Manin nga. Anyat kahit mo asawan. Kanayon amayakar day taamuhong. Imahinasyon mo lang day tamanang. Pasit siguro ti panagbakit mo day ta. Kumapoy ti memoryam.
Iso adimon malagip ti ayan day ta amuhon. Di ta talaga ti ayan na. Saan nga imakar? Ha? Ay, wan nga ta ah. Ila akong kidi day talotay manang tagatangag. Ha? Kat pagyanak ngayon no ilakok ti daga kabagis. Kit iba timla dyan nagtuunan ti balay mo, amana. At dala pagyan mayating. Aw mo ilat mang tawid, tabakit kamot abalasang. Ngam siya ngay. At daanak ko apatawidak. Kit neng, kurang ti patawid ko. Kat noan niya ti adda a maipatawid mo akat anusan da. Pagbabasitan da kabagis. Kunak man no dito'y tayan ti buddang ti dagayo kan ni Auntie Maya, tatang. Ide, ngam ita sa anayin. Anya? Ay, sa dino nga ron ngay tayan ti husto a buddang. Ditoy, ngam saan pa a final data? Ha? Ti amok nga ron kit ijay pa'y din. Nalawlawa ti kukwak ngam nantiyaw. Agad kitaan nyo tatang tanay. Amangan no nalawlawang agpay ti kukwayaw. Amangan no basbasit lang kan ni Auntie. Tawam mo't anak kanasawa na. Hun nga raw, no kaya't nakidi pa'y akit ila ako ng tidagana ta hulugak. Ah? Ako, damagan nyo kan kuha na tatang. Ang pag nadanan nga nyo ilakunan. Ikit mangibati iti basik Ibati na dyan nagtuunan ti balay na. Rumbang laan nalawlawa ti dagayo ata daan nakyo. Tapno damot ipatawid yo kada kami, tatang. Day tangarot ti pampanunuta kanak ko. Ngam di kay madanagan. Tay aywag nantiyaw. Tay ila ko na itinalaka ti dagana. Uray hulugak no kayat na. Malangarod tatang. Ngam na di yo kumaliplipatan na syakti inauna nga anak yo. Isa rumbang laan nalawlawan to titawidag adaga. Naimbag nga orasyon, ti. Anyat si Dayo? Nangan kayon? Nay, si kamot gayam, liryo barok. Jakpay nangan, ururayak amalin ay jayin na poy. Agluto akto no madamdama iti dilis asidaak. Di kay agluton iti si Dayo, ti. Nangyagak iti si Danyo. Prito nga ikan. Kantorta sa bunganay. Ay nagimasan. Ibatik dito lamisaanan, ante. Mala, taibalis ko biit liryo. Saanan? Tagdiretso ako niti trabaho, kante. Indagas ko lata si Danyo. Ay naagyaman barok nakasingsingput ka kanyak. Si kalat ka anak anasingput kanyak. Gaputa na singput kayo mo't kada kami, ante. Mala, mabana ko, nante. Mangan kayo ton. Wan leryo, agyaman manan. Nakasingsingput at talaga day tanga anak ni kabagis ko a Danilo. Kadagiti talo nga anak ni Danilo. Ni Leryo ti kasingputan. Iso tinaasidagon ay kanyak. Banag apakaragsakak launay. Siyak ti burida. Iso arumbang la asyak ti kaadwan iti tawid, tatang. Ni, apay nga akasta. Syak tasyak ti inauna miya. Buridak ti rumbang akaadwan iti tawid. Saan nga inauna manang? Inauna kit di kasta ti patakaran no may papaniti tawid. Ala, di kay agrikyaran, Brenda, Mia. Sana day tataw-tawid ti pag-apaan nyo. Si bibiyagak pa lang, ng pag-apaan yun day tabanag. Urayin nyo pa'y amatayak. Sayo alain ti tawid yaw. Saan mi ngal almanan, tatang? Ipalpalagip milaang. Nangruna kanyak, tasyak ti inauna. Syak kumatika adwan iti tawid to. Siyak tasyak ti burida. Anyat pagsinsin nung bata nyo, aya. Manang Brenda, Mia. Dayta miya Ibagbaga na kay din nga iso kano ti kadwan iti tawidon. Syak tasyak ti inauna. Mala, tapno awan riri. Pagpapadaan ni tatang ti itid na atawid tayong anak na. Saan na mabalin Siyak ti kaadwan. Syak apaya si kangay? Husto daytan kunakmat. Di kay lagbayin. Di pala na ipaima kada kayo dagit atawid. Ngam pag-apaan yun. Maturog kayo gitin. Rabin. Manang, katanga kong talon mo. Uray, tadi mo matlama si kasaw. Ha? Kat no ipatpatalon ko day jay iti kasinsinta. Siya kung timang talon, manang. Kabsat nakmay.
Siyak tikang runa na apang ipatalunam iti dayjay. Wen, ngamjak ila ko dayjay, Danilo. Sino kumatimang tawid taw? Kat awan mo't anak mo. Ang mga no almanin to ti sabalin ton matay kan manang. Saan? Jak ipalubos ang mapasamak dayta. Kanyat maramidam ngay no natay kan taon. Kat, jay talon mo ngay. Adamat taltalunam. Kaasimot jay kasinsinta. Awan sabali apakitalunan na. Basta sublata kun atalunan dayjay manang. Sa nabalay, tagbingay tamot iti maapit. Kasaritak tupay nga rod ni Insan Pidong. Narigat mat no basta sublatem latan. Ne, apay ano idendin manin to'y mohon dito'y. Nagadayo mo tayo nan. Ijay mo't abanda ta amok nga ayan dayto'y ide. Baybay amon no di tati ayan na. Day tati final. Kamali siguro ididamo. Inyakar samot manan ni tatang. Isublik dayto'y. Ay saan? Di tangarod dayan na. Ikadamki din. Saan mo't adito tayo dayto'y Di tangarod. Di kakit agyaman talumawat itawidam to king ni tatang. Madi, tagsasaor miya. Kasimot na antimaya Gaputan na singpot kun sana matagtagari. Kastantar aramidan nyo. Aramidin nyo nga. Apay, anyat madi nga inararamid mi aya katawan mo. Saan tayo kumaagundawayan ti ginasingpot ni ante? Kasimot. Uray tawan asawa kan anak na. Bagi na laang ti pampanunutan na. Oray pay. Naan niya ti para kin ni tatang. Isulang Di tayo almanin ti saan tayo ako Mia. Saan ngay manang? Nakapanunot kan? Ila ko mon di dagam kanyak. Uray inutag kabayadan. Saan ka bagis? Jak ilako. Kay numatay kan, di sayang. Awan mang tawid. Basta jak ilako kabagis. Iso apasensya kan. Talunag nga rudain. Paras pasak no bigatan. Nakisarita ni Insanta Apidong. Lumabalin. Uray ilas na itan atalunan. Tasublatem to kano inton umay atawan. Ay sana. Sakti i-priority manang. Takabsat na. Basta sublata kon. Tanakasaganan ti imulak. Nangina ti bagas ita. Iso amulaak iti pagay. Kasaritam tong arod ni Pidong. Saanin? Apay sino dito apidong aya? Dagana aya, tabasapol pa'y lakasarita. Basta trabaho kong day jay manang. Sa nabalay, tagbingay tanto iti maapay. Sikat timang talon iti sinublat ko at talon ni Antem Leriaw. Amo yumot nga da trabaho tatang. Ken maysa, apay ngamin ang sinublat yo no saan yumot gayam amasango at trabahoan. Masangok basta da kadwak. Tulungan na ka. At dapat trabaho tatang. Lipasan mi pa'y balay nga aramidan mi. Ala, takamin ka ni Mia ti katulungan niyo amang trabaho iti dayjay tatang. Uray tawang mo trabaho mi kin ni Mia. Ha? Malagarod. Naimbag kayo pa'y tamuda katulungan. Yung talalaki akabsat yaw. Awan pakibiyangan na. Sana kasta tatang? Ay di ka nagsaw. Pudnumit nga may nga awan pakibiyangam. Kontrabida ka pa'y nulat duma. Ngam sa dino ayat ti talagang ayan day ja amuhon ande. Nadlaw kumot daytan Lirio. Ngamjak la nagtagtagari. Amok asaan nga ijay ti sigod nga ayan na. Naidenden iti ayan nyo. Un nga ron. Asino ngay nga to tinangidandan? Ni tatang samit. Payman tayo sublik to iti sigod nga ayan nante. Ala, baybay amon ka anakan. Amangan no umanay tumanen apangapaan jay amamken kadaytan. Kas jay nan, awan problema kanya. Jak kahit tikas dyan nga style ni tatang ante. Uray dagiti kakabsat ko. Imala da iti ugali tamak. Adag agum da iti daga. Pagapaan da pa'y kidi ti tawidin danto adaga. Ti kayat da, adaw kadakwada. Sa baling arod ti ugali dagi jay akakabsat mo. Di da pa'y pumansin no daduma no masabsabat ko ida di takalsada. Ala, siya kung dagkid daw iti pasensya kada kayo ante. Numatubngar ti mading aramid da, umihingar damat. Umdas la pangapapaan da kada tao,
Di da kaya't ti makorektar, ante. Ala, bay amon Naimbag pa ikan ka tanasingput ka, Lirio. Itultuloy mo ti panagsingsingput mo, Barok. Taday tanto ti mangitundakan ka itinapintas ang masakbayam ka anak. Ante, manulat tawanan tinabatbati a panagbiagyo dito rabaw ti daga. Asinon tungay ti pangipatawidan nyo iti mapanawan nyo adagayaw. Apay anadamag mo day ta, Brenda. Madamag ko lang matan, ti tanawang maanak yaw. Da kami ti kaasit ga nakabagan yaw. Tadudwa kay ngaron nga agabsat ka ni tatang. Saan mo ta mabalin ni tatang ti pangipatawidan yaw? Talakayan. Saan mo langan nga agbayag ti panagbiag na? Isa kapilitan, ada kami akaanakan nyo ti pangipatawidan nyo. Saan aya? Ha? May maya mo lang, ano nalawag ti saritaan nante? Narigat ngamin ti aga-apay tunawan kayon. Iso nga itata si bibiyag kay pailaang, ibagayon na asino kada kami ti pangipatawidan nyo. Mangpili kayon iti maysa kada kami. Kano siyak ti da kayo? Jay inauna ti pilyan nyo. Ha? Di kay agdanag ante, tano kumapsot kayo. Siyak ti mang bantay wano mga sikaso kada kayo. Ilutuan kayo ito iti kanin nyo no nakapsot kayo. Saanan balasang ko. Kabaelak matkit de nga uray awan mang tulong kanya. Ay makaambo kayo nga ruda. Basta laglagi po nyo timbagak ata na Narigat, taga-apay tunawang kayo nantay. Iso na sisaya atay, addan pangipatawidan nyo iti mapanawan nyo asa nikwayaw. Agawid kan, Lirio. Malimon, Barok. Amangan no sa pulen da ka ije balayo. Dito yaksan ang maturog, ante. Anya? Inton sa pulen na kajay amam. Dakkel ako, ante. Saan ako nga ubing abasit? Kat addan sapay trabaho no bigat. Awan, ante. Day of minton bigat agbiyahe ti busme. Ay, kasta ay. Ay kat makaamo ka nga rod No siya kay kayat ko taadda kadwa. Masya nakarod kada kayo, ante. Awan kad kadwayo diti balayo. Iso akaduan kayo man. Uray sagpaminsan lang. Nasingpet ka talaga kaanakan. Kanayon nakpay nga ikan iti sidaek. Ken kanayon nak nga ilutuan tunggal adda ka dito ibalay. Kat anyat serbik nga adda dito ingay no di kay ilutuan, ante. Awan mo't sa bali amang tulong kada kayo no sana siya. Takas jay mo't nga rod absat yo. Di da kay pa'y malagi papasyaran dito balayo. Sala umay no aday baga na may papan iti daga. Imay man kit di kalmanen Pilpilitan nak amangila ko iti dagakken kwa na. Hulugan na kano. Anya? Di na lang arod mas asikason ti daga na. Nayunan na pailang. Wan nga rod. Sumalugan tipig sa di amayo. Rebeng na nga aginanan. Kastamot nga rod ti bagbagak, ante. Ngamdi mo't agsarsardeng agtrab-trabaho. Sapay mulaan na ti saan na adaga. Anya? Adda nagnireklamo idi na minsan. Minulaan na jilabos ti daganan, te. Una yun day jay nga amayo. Saan amapnek iti addaken ko ana? Wala nga ro, dandi. Dayta ti dilawak iti amami. Asino ti sumurot iti talon. Tulungan dak nga garadaw. Si Galeriaw, umay ka, tulungan na. Agtutudo tatang. Mayat kid di tikas to'y apanaganado naluknin ti maanadaw. Agkimkimat pa'y, delikado tatang. Saan akum na day ta akimat? Mapana ko no di ka umay. Di kay rumarain. Tanapig sa titudo kin kimat, delikado tatang. Sakit ti isuro mo. Nabayagan nakastritar aramidag. Umjak mo't makimkimat apulaos. Si bibiyagak pa'y mo't lang aging gayta. Hik! Agawa mo't tago na Unay mo dito anwangay. Ala, agawa am tibag na tanay. Malami na kaon. Kaya't kung tagkapay. Hik! 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 Alay! Tailas tanda ito'y akinilang. Aginanakan taon wang. Manong, manang, agrubot kayo tentay kita, nita.
tatang, nakimat ka no. Anya, ala! Ay na, daytoyan ti bagbagak. Kunak ngamin asandan arumwar. Ngamrimwar dalata. Ala, intay kitaan. Naimbag lang ang tasan kayo anak tay tatang. Huray siyak. Tiamok. Kanimo sa anak ko. Nasakit yung Kinkasla imiro ti panagangis ko. Bunga siguro ti pan nakakimatyo day tatang. Ti pagyamanan tayo saan kayo anapuruan. Nga masapol nga agpaagas kayo latta. Naganaw amakimat dita. Apay sakpay. Ala, di kayon agsangit. Agpapigsa kayo kitdi. Tapno daras kayo agimbag, tatang. Kumusta ka, Danilo? Nay, apay ngagsangit ka ngay. Manipod na kimatak. Yak mawawatanin ti bagik manak. Adon ti marikrik nak. Malagdandanagak pa yan. Kan nasakit ti marukong ko. Marigatan akpay gagangas. Nutantuma. Jakul baka trabaho na imbang manag. Anya, ala agkararag kalata akabagis. Ininot to ti panagimbag mo. Waden. Jakul baka trabaho. Kasalon ti talon ta. Jakul masukay. Baybay amda kita. Tada ni Lirio ang mga sikaso. Kanda gitidwa a babae nga anak mo. Manang, bayat ti palagsakit ko. Ano ti mama amiris ko. Nagbalilak nga agom iti kalabas. Ha? Ti kayat ko, almalik amin anagama. Gabita, jakbot karon masikason. Sana nasaya at tiagag agom kaya bitisan ako kwa, manang. Nasaya at mata na amiris mo dayta, Danilo. Wan, husto ka. Mapnag ka iti adakan ka. Di mon almanen ti saan mo mata ako kwa, ta saan anasaya at ti kasta. Pakawalindak ko ba, manang? Ni Apo Diyos ti pagkidawam iti pamakawan, Danilo. Uwan, manang. Kanayon nga ikararag ko na ita. Mangan kayon tatang. Adto ka ninyo. Ha? Apay, panlanganin na ya. Kawan, alas 12 ital daw. Pangaldawan Mia, subwa mo ni tatang. Wan manang. Ay, sino kay tayay? Ni Mia, Wando, Brenda. Aday takay manan. Eh, Nalipatan nyo man tinagan kon. Siyak ni Brenda. Ni Mia Timaysa. ay, awanan. Madaglilipat ako. Ang sakit manin ti barukong ko. Marigatan ang aganghes. Ay na, makapadanag kay Mat. Ay, ala, tailutok tabarukong yo. Payakas to'y di mapaspasama kanyang. Dusak samot tanda ito'y. Suwada kayo. Di naktultulaan ng anak ko. Di kaya agagagom. Nang ronalusan niyo ako pa.
Baday, tikas na. Tatang. Nagsingsingpit kayo, anak ko. Wayne. Di naktultulanan. Tanamiris kong naging jaya bindot ko. Nasaya't ko wala ang taramidan niyo, anak ko. Awanan ni tatang. Di na nalasatan dagiti timpuar nga agduduma sakit na. Wan nga rod manang. Makaikawa mo't ti kaawanan ni tatang dito'y balay. At least, nakapagpakawan ni Tibasol na, sakba nga impulang na tibiyag na. Wen nga rod Ay, pudno ti imbaga ti amatay ho. Sana nasaya tagbalin nga agong. Pasensya kayo no adaman na ibagbaga kiti kalabos saan nyo nagustuhan. Oray siyak mat Amok ang nakaisawa nga iti saan amay parbang iti kanlabas. Sorry mat Agkakabsat tayo. Isong agpipin na sinsya tayo. Awan ti sabaling agsisinakit. No saan ada tayong agkakabsat. Nakapsuta kon. Kat iti mabiit. Amok nga ipulang kon tibiyag ko. Asakbay amatayak. Kayat ko pa'y nga ibagakan kaliryo. Asikanto timang tawid iti saniko ang apanawa. Anya? Sika tinakarignaak iti pamatag ti maysa kaanakan. Nakasingsingpot ka kanyak. Asika tinapilik apang ipatawidan iti mapanawak adaka. Anya? Apay nga asaklang ante. Jakmat almanan day adaga. Basta, sikati impanagan ko iti dayjay. Sikati kayat ko amang tawid iti dayjay. Kat adakan ka no ibingayam dagiti kakabsat mo wano saan. Desisyon mo dayta, Leryo. Jak kaya't abukutan timpatawid nanti kanyak. Manang Brenda. Mia. Iso pagbibingayan tayo atallo dayjay. Anya? Jak kaya't nga daad-ado kan basbas si titawid na. Tigayat ko, agpapada tayo amin. Iso anoan niya tanda kanyak. Ikan kayo mat. Kasta ti agkakapsat. Agbibinadang. Agbibinningay. Nagbibingay kami nga rod iti husto kadagiti kakabsat ko kat nakita no kasano ti panagbabawi dagiti dua a kakabsat ko isa naragsakanak iti husto tanamiris da dagiti biddot da iti kalabas. Katita dan bukod miya pamilya kat napintas latta ti linnangan mi nga oray adan pamilya ti tunggal maysa. Alakastan tigayem mo Lirio. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan. Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayamyo Jenna Almoite. Salamat kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan. Nabara kablaaw ti maipaay kada kayo amin. Kabarbarmanen nakapadasan ting kay mangagan. Kat salamat iti kanayon apanang subsubaybay. Kadagiti drama tayo ama ng biyanang. Ken biyag ti tao diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti drama makablaaw amampay. Da Joanna Florida. Dita tramo Bascalaunion Aringay. Dita bay kiri ni Verlin Almoite. May ipag Verlin. Joanne Orpilla dita Ilocosur. Ken Teresita Bakay dita Cagayan. Kasi man ti kunani Kabsat Eileen. Dear manang biyanang, nakanobyo akiti lalaki nga awan trabaho na. Ididamo na singpetmet, isungay nayat kulat nga uray may sangay standby. Ngam bayat ti panaglabas tal daw, iniino tamadukduk talak ti dagdumapay nga ugali na. Malaksid asadot na bisyo pay. Rogyak man nga ruod ti agsalaysay. Nanang, mga sawa ako man. Kahit kung nga ikasar ni Eileen. Apay, adaya kwarta mapagkasar mo, Darwin. At damo tayo dua baboy ko. Oray sinabawan latan Kan saan tayo agpansit. Kan bayamon tarikado.
Isabaw tay latan ti baboy. Ay saanan, masapul pay laaya day takasar-kasar. Kat balo mo ilaang jay asawaam, saan ba't abalasang? Kat balasang manen tabalo kat nga ruday. Ay nauray an anwam, balo lata ti awag iti dayjay, saan abalasang? Ha? Agsaysayang kalay ti kwarta, agdin na kayo latan, saanan day takasar-kasar. Gastos la day ta, amumot anagado ti kakabagyan kan kakalugaran tayo. Numatukol ti aklo, pakasarsaritaam to pay laeng, iso asaanan, agdin na kayo latan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adula amin day ta kasar-kasar nanang. Si daan tayo kit din di baboy ni Manong Darwin. Iso nga rudmut ti kunak, baybay andan takasar. Agraraman mo't na di ababae amay kasar. Kunamot lang nasinaw ababae mo. Mas daawa ka. No apay mga minakinay ni Manong Dayjay Kat adumot ti babalasang amabalin ng arman. Ginayuma siguro day di ababae Imbes ajay pada na kumaabalo ti gayumaan na, saan tajay mo baro. Kat anyat ko na ni Manong ngay nanang. Awan na. Awan ti maaramidan na, tasyak mutla ti masurot. Imbagak ano kayat nan ti mga sawa, agdin nadalatan, bay amon takasar-kasar, tawan kwarta. Pagdunaan dangay. Diyak mo ngam no siyak ti masurot. Dito'y balay ti pagnaedanda, tapno mabantayak ida. Tamangan no parigaten da di ababae ti kabsat mo. Amangan no anderen na. Ay, diyak kayat amapasamak ti kasta. Welcome to Jenna Almoida Drama. Anya, agden na kayon, nga already kay pinagkasar. Wen tatang. Sana bali tata, tanong makaurnungak, ikasar kunton ni Aileen. No kasta nga awan pa'y gayam kwartam. San kayo pa'y lang arog nga agden na Agurnong kayo pa'y. Agdan na kamin kini Darwin tatang. Taamangan no agsikuga kun iti mabiit. Ay, pilit mo man ti kay kayat maun si Kailan. Sukiran nakmaran. Pasensya kayong tatang. Agin innayat kami ngamin kini Darwin. Kat numabalin, di min kayat ti maisina iti tunggal maysa. Di kay agdarasudaws. Narigat ti mailawlawan. Agin innayat kami kini Darwin. Patsik nga awan to ti pagbabawyan mi iti udi na tatang. Wan tata, ikarik asan to nga agrigat na Aileen iti denak. Ay, makamu kayo. Uray labdan kayo. Amok tumutla di nakdenggan. So makamu kayo. Kat pag nagdan yung araw, Dito'y balayan tatang. Tapno adda kadwayo. Tano ijay balay da Darwin. Nagaduda ijay. ay, mala. Makamu kayo nga rod. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nanang, pumanaw mo't kanon ni Darwin dito'y balay. Wan ka no nga rod, kunak adito'y balay ti pag naedanday ti nobya na, ngam di namot kaya. Siguro, sinugsugan din nobya na. Iso siguro tinang ipilit nga ije balay dati pag naidanda. Lakit di Sigud mo't anatulnog jay kabsat mo kanyak. Tamin nga ibagak ketong palen na. Kan amin a desisyon ko, paspasurot latta. Ngamita, amo na mo't tantag kudkud. Iwan nga rod Sigurado nga under na ije balay dati kamsat ko, nanang. Ay di napadpadasan da ita. Tasyak ti makalaban na. Kanuray da kami akakapsat ni Darwin Adu tayo ang makalaban na no kasano. Welcome to Jenna Almoida Drama. Anya tarami damit ang aljaw, Darwin. Kwa, tulungak ni Aileen nga aglaba, tatang. Kit, numalpas. Anyat aramidam nga ibarok. Orayan may mamaganti lupot Tako pinanmi kina Aileen, tatang. Basta lang taramidam on. Di kagbirok iti trabahom. Ha? Trabaho mo ti babae na iti barok. Ano, ti mabalin asir kam at trabaho dito. Ada ngamin angkit ko iti ubingak, tatang. Nagtrabaho ak iti nadagsan. Amangan no agsubli ti sakit ko. Kat, anyang rod ti trabaho amay. Tulungak lata ni Aileen nga agtrabaho dito unag ti balay, tatang. Tulungak nga agluto. Oray ta nalay nga agluto. No kasta, linyam tagluto. Wan, tatang. Nasayahan nga rod. Kasaritak di ka nakakangad restaurant na. Ta irekomenda ka para lutaw.
Agkasapulan da ngamin iti para luto ka. Kat kasano, sumrakan iti trabaho minton bigat, Darwin. Gatuan na. Tayin sirak nakmatan ni tatang iti restaurant ti kasinsin mo. Saan abali tanasing pati kasinsin ko nga agbalin abos mo? Padasag no kabaulak. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apay, di pa labimbangon di asawam Aileen. Aldawan, awan trabaho na itaya. Nasakit ka no ti sikat na tatang. Aginanapay, tamangan no kumaro ti rikrik naan na. Hindi, may sapay lang aldawan nagtrabaho. Agsakitan. Narigat ka no ti trabaho na, taawan inanana. Kanayon ka no nga ado ti tao. Iso asaan ang makatugaw apulos. Ay kit anusan na kasta talaga. Kasano ang makatagad no asta? Aginanapay la ita. Intun bigat manen nga agtrabaho, tatang. Sumrak ka ita Darwin. Saan pa'y tatang? Nasakit ti ulo. Agpampambarkan sa mailangan Darwin. E di kalman, kung naman nasakit ti siga mo. Ngam nakita ka iti store na kay gamit ibuti ti arak. Ha? Kaya ko naman, diyak nakita. Nakaluga na kiti tricycle iti kalman alimabas iti store. Sikat ti lalaki. Iso sikat ti rumbang agtrabaho para iti anak ko. Di ka mga asawa no, di mo kabailan na biyagan ti asawam. Tatang? Masikura na ka makikita kang ka. Nakailan ka latan di ti balay. Mabambanong da taong agkay-kayod. Ngamsi ka. Agililad ka lang. Agtrabaho ka, Darwin. San akasta? Kat agtrabaho akto ano aging bagak. Unay kayong matan. Neta, lumaban ka, Darwin. Darwin, tatang, anya ka didaytan? Ala tatang, baybay anyon ni Darwin dito eh. Rumar kayo, nurumar kayo. Tanasakit nga rod ti ulo na. Pambar na lanaytan. Inaldaw lakad nga da nasakit kang kwaran. Aho! Imposible na itan. Ano tan dito'y balay, Aileen? Ha? Apay nga eh. Pag naidan tangarudan no, pumanaw tan dito eh. Agawid tan ni Jay balay mi? Anya, nagaduda mat ija eh. Uray tadamot tay sigod asilid ko Jay. Isu ti pagturugan ta. Jak kahit dito'y. Taamangan no matutupak ti amam. Katanya pa ti mapasamak. Darwin, Isu nga gimpakikan. Agawid tan ni Jay balay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apay pumanaw kayo. ijay kami kanun balay da Darwin nga agna tatang. Dinan kayat dito eh. Tamandar kayo ngamin amandar kan kuana. Sintiran na aramida. Kat para mutla kada kayo na ita. Rumbang la asuruan na ti agsalukag. Tadakit nga rud asawanan. Tanyat kayat na. Nanya ti aramid na idibaraw. Isulat taging gang adan asawa na. Ala, di kayon sumanao ta pumanaw kamin. Ay na, ibagbagakan ka na Aileen. Awan tinapinta sa masakbayam iti sidong tinubyam. No kasta na kanayon. No awan pa nagbaliw na. Nasaysaya atla sinaamon. Manjak mo't atatang. Ay ayatek ni Darwin. Jak kayat ngagsina kami. Nga oras sa daw. Ket gumaget tong aing tun addan anak mi tatang. Apay, pinagtalaw da ka ijay balay tinubyam, Darwin. Saan? Masuro na kay Jay nanang. Baon ti ama ni Aileen. Ure maturog da tao. Riingan na. Anya, ay naglukumat day jayan. Apay, nangalaan na ngay iti karbengan na amang manmandarken ka. Iso ayatin ang ipasngayken ka. Iso ayatin ang padakkelken ka. Pimanaw kamin. Tamangan numapunwanak kitanya pa iti maramid ko kenkwana. Kunak ngamin ide, adito'y balay ti pagnaudan nyo. Sana bali nanang, dito'y kamin. San kamin apumanaw dito'y? Kahit kumusta tinubyam, nasingput-mutlaken ka. Di nakaan-anderan. Saan nanang? Di amana la ti kursunada ti style na. Mala, di kan agsubsubli ijay. Unay ka matan Darwin. Kanayon matan amarabyan ka. Nabartek ka pa'y asumangpot. Gad,
Anya kumagat sa anak mata dumaw-dawat ken kay ti kwarta pag-inom ko. Anyat problema di taya, ha? Awan lang arud trabaho mo. Kanayon ka pa'y ngagbarta. Uray awan trabaho tanak ko. Tadda kami amang tultulong kan kuana. Wan mat namin Aileen. Sigod mat nga amo mawan trabaho ti kapsat ko. Ngam apa kinayat mo? Ha? Awan karbo nga mamanga pa di takabsat mi Tasaan na ka ngayong kasar? Adangkit na takapsat mi. Iso di mo pilitan nga trabaho. Kan saan an nairwam itinadagsen at trabaho dayta. Numasikuran kang awan trabaho ni Manong Darwin, sikatad trabaho Aileen. Anya? Nalala. Gusto da itan. Mala, umay ka na ilin. Mapantan iti silid ta maturog tan. Makaturog akon. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ne. Agsaba mo't gaya man. Ne. Ha? Ne. Apa bigbigat nga agsangsangit ka? Anyat sangsangit am Aileen. Sika, manipod nagnagta dito'y balayo. Agsasarunumat tanti pa nagbarbartak mo. Awa-awatan na kadilatan bakit? Tamaburing ak nga rin mo dito'y balay. Sa nabali? Tainto na dan trabaho. Diyak tumasangon ti mapanaginom. Mamin ano akas na tibagam. Ngamawan matungtung palam. Umay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man? Di nakarakupan ka na po do ti ulok. Diyak pa'y makagaraw iti husto dito'y balayo. Tamasiputa namin nagaraw ko. Nung nagapat na, imbes amay salat ti kapak. Agbalin nga upat. Tamakibiyang matdagiti kakabsat mo kantinam. Gagangay na bakit? Tapat-pat ganda ngamin. Overprotective daw ngamin kanyak. Iso akas jay, bakit? Konsintidor dakit diya. Panoy-nuyan dati kinasadot mo. Mala, gusto da itan. Bigbigat nga magapataman eh. Kaano ayang agbalbaliw ka? Agtrabaho ka nga minan tapno lumasintan iti pagnadanta. Basta sao ka, trabaho. Di si kan trabaho no kayat mo. Makauma tayo ta, dengdenggan. Ala, mangantayon. Ayabam Jacob Satmon, Merel. Manong, manganan! Wan, mayan. Ni Darwin nga eh. Awan pa Aileen. Awan pa'y nga rod manong. Parbangon man siguro asumangpot day tiyan Ala, mangantayon. Iba't tiyantay la iti si daanan. Napan man siguro nakiinom day tiyan. Sa nabale. Tadi talaka kaaruba ti papapanan na. Kan uray mabartak, ammo na latat agawin. Kan saan nga gulgulo ko nama. Sa mo la agunget day jayket. No adda mga pakan kwa na. Nimot la Aileen ti mga apakin kwa na. Nukas di nga nabartak, di mapapangan Aileen. Kasarita man no sana nabartak, no limpyon. Kanayon kumat abagbagaan no saan anabarta. Ngam isumit latta. Kano di ka makaibtor, di pumanaw kan. Wan, Aileen, kastalaang dayta. No di mon maanusan ti anak ko. Sinaamon, panawamon. Mayat siguro no ado timang bagbagakan kwa na. Tano siyaklaan, awan denggan na. Mangantayo kit din. Baybayan yun ni Darwin iti kayat ng aramidan. Tapagpalpalabasan nala iti oras na dayjay. No kasta? Addan trabaho, Maylin? Wan, insarak naktiikit ko iti may samol. Ay na, nagsaya atay. Sige, tas umaruno akto mo nagtrabaho. Adday na playak, ngam urayak pa ang tawag da. Kapilitan nga agtrabaho tadi ka mat agagawa. Sa nabali, tama ka trabaho akto mo lang, bakit? Promise. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nagsweldo ka na Aileen? Ha? Wan, apay ka di Meryl. Mapan kami makitsenda ka ni Nanang. Mangtod ka matiti-share mo tagumatang kami iti bagas kan si daan. Kanda duma pa masapsapol dito'y balay. Nabayag mo tanada kami ti agas-gastos iti amin na masapsapol dito'y kat. Iso nga itatad ng trabaho, mangtod ka matiti-share mo.
Ay, uwan. Mabiit lang. Oh, adtoy. 2,000. Nayunan pa iti sang aribatan ni nangina ti magatang itan. Ha? Oh, adtoy. Meryl. Itimpla nakman iti kape ka, Aileen. Agtimpla ka. Kabailam mo. Nagsadot ka mo, Ted? Para dahi tala apang ibaunakin ka. Kasadot mo pa Si ka ati sadot. Tay talag bisbisyo ter aramidem. Nagdakkelan ka akarni. Ngam awan trabahom. Kaputa dan trabaho, lumastog ka na, Aileen. Ang paiso mata. Sadot ka. Tawan plano nga agsapol iti trabahom. No di mo maanusan ta anak ko. Panawa mo, Aileen. Saan akasta? Sigud mo't nga amom nga awan trabaho na. Ngam apay asang kaulit mo nga ibagati kastakan kwa na, Iso akas na ta anak yo. Tapampanoy-nuyan nyo ngamin ti kinasadot na nanang. Hoy, Aileen! Awan karbo nga mamang sungba-sungbat ka ni nanang ah. Nagas asta ka dito'y balay. Kunang matlanin kasarnakan di kapsat me, ha? Uray di naking kasam. Bastang! Di ka nagsaupay. Apira ka talaga, babae. Pumano ka dito'y balay. Saan da ka akayat aparay ti kapsat me? Tanagalas ti ugalim. Da kayo tinalas ti ugali na. Konsentidor kayo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. O niya, di husto, di baking kayo dahi. Konsumisyon laang ti payda dya lalaki king ka. Huh? Maistresak iti dayja ang pamilya. No aga pa kami kini Darwin, makiramraman da. Imbes a may salati kaapak, agbalinen nga upat ta makibibiyang damang. Iso nga rod, ako nakasinamon da dya lalaki. Untatang, nauma akon iti ugali na. Sadot lang nga ruden, nabisyo pa'y. Kat, anyat planom, Agsubli akon dito balay. Diyan akon agawid iti balay da Darwin. nagsarita kayon. Imbagam asinaamon. Untatang, Anyat ko na ngay. awan mo. Kaslawan anyaman na kankwana. Desisyon mo dayta, makaamu ka. Kuna na lang. Talagang awan pakibiyangan na kin kano kasta. Pagadalam na ita na pasama kin ka anak ko. Amumton no sumaronaw. Di ka basta agdarasudo sa makidin na iti lalaki. Tanarigat ti mailawaan. Sininak nga ron ni Darwin kat nagikatakmagtan iti trabaho kiti mall, taimpag nagtipapeles ko para iti abroad kat nag-abroad Kat ita adaaklagta dito abroad kat kaasi na, iniinot magta na makaipunpundara kiti pagbambanugak dito abroad, kat aging gay taawan pa'y nobyok. Alakastan, tigayam mo, Aileen. Ala gagayam, ditan din nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama tigayam yon, Jenna Almoite. Thank you manen kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyana! Kapadasan ni Kabsat Iping sa napudnoanagan tintay drama. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yu amin. Ngamsak ba iti drama, makablaawa mampay, da Edgar Agustin, Reynaldo De Pano, di Talapas Tarlac, Ken Violi Latonio, di Talinglingay Alicia Isabela, from Levi Busine. Kastiman ti ko na ni Kabsat Iping. Dirman ang biyanang, nalakaya na kabaro ta idikaw ubingak trabaho tim pamaysak. Isoajak na sango tinagaram. Kat idinag-retire kon kayat kun ti mga sawa ta masango kon ti agaram. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nay, papanamanan ka ba guys? Manipod simmangput ka, inaldaw mo't ta narumwar ka. Naitan sa mo lagin inom tararamida maun. Sa anak nga ginom ita, manang loreg. Nay, papanam nga rod ngay. Inak man nagaray, manang. Nay, kunak ano awanan plano mga sawa. Kunak naglaklakay kalatan na baraw. Manjak mo ita. Jak mo't ngamin nasango tinagaram, edi ka ubingak. Tatrabaho tim pamaysak, edi nga inarabay. Iso nga itata nag-retire akon. Saan ako nabisay? Masango kong tiagarim. Ah, ako na. Mabalin pa'y magkede ah. Talaga mabalin pa ya. Napigsaak pa'y mait.
Natibkirpay na iti tumang kao. Makaten round sakto pa yung agtaray iti oval ti eskwelahan ti elementarya. Ah, Sige, tama pa na kaon. Ay weng, bangbang luman manang. Naibos mo tay bangbang lukaon. Gumatangak pa ilan no bigat. kaing kakitaan ni Jay silid ko Adaw, tibang banglo, ijay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Naimbag nga oras mo, ading Jemina. Ha? Ni Tata Iping, da kayo mo't gayam. Asinot masapul yo. Ni tatang ko ka di. Saan ading? Sika. Ha? Ni, apay tata. Anyat masapul yo kanya. Kwa, pastor kendak tapno maibinsa-binsak nga ibaga tigagarak. Ha? Sumra kayo tata. Agyaman na kading. Agtugawa ko na ding. Imayak, taumay ko idarirag. Kupi-kupak nga ayat ko, ading. I love you. Diya ko nagpalpalikaw pa'y, tanay. Mapanan titawang. Lakaya kaun. Iso amay mayat no direct to the point, tibagak. Tata. No pampanunutom ti kinalakay kaun. Tawin kulat lumaklakay. Ngam ti puso, rikna, kinpigsak. Ubingak pa'y. Makabagkatakpay ti may sasako abagas. Ora itaray-taray ko pa bagkatin akit kabaylang. Anya? Nadamag ko nga may awan nubyom. Iso nga awan mo't siguro ti agungit anya. Adeng. Kwa. Kasla tatang kamutin. Katawunam ni tatang ko. Saan? Uweng, ngam ubing tilangak ngam ni tatang baw. Kun napigpig sa akam isaw. Nabakbakidak pa ya. Kwa. Saan kayo aparigatin nga agaram? Taamin tayo. Adda karbangan na nga agayat. Iso na laang. Tadyak amon no addagasat mo kanyak. Wano awan tata. Adda ko nam ngamin aateng. Hindi ka matalagan. Tasaan ka dagdagin ang mga klon kanyak. Agurayak. Basta di mo kumamot ibay-bayagin atanay. Kamkamatek ti panawan ading Jemina. Kitsapay la kuma. Tadalam na makin ka. Anyat kit kita amdita ka ba, guys? Ni pare susi mo Kalablabas na. Itulod na ka no, dagi jay apo ko na. Naimbag pa'y day jay abats ko, tadan apo ko na. Ngamda tao, agar-ari makpailaing, mangrugrugi akpailaing. Agad talaga kasta Ibagbagami ngamin kan kaidi ang mga asawa ka, ngam di mo matpatpat dyan. Ay, nuapay mo't ngamin at ibabawi kit kalayon ang maude. Nagliday mo't gayam tawan pamilya na. Nang runa ita, taawanin ti trabaho apaka kumikumak. Kahit asino nga rodar armam. Ni Jimena putot ni Elpidio. Anya, nagubingay. Apay awan lat makita makatawo namaon. Ubing tigayat ko, tapno makaputo takpay. Ubing unay day jay. Imbag no kayatan na ka. Amo namot nga da pensyon ko. Saan nga agrigat iti sidong ko? Iso adak kilakit di tinamnamak manang. Kanayo na kasarungkaran. Tapno ma-develop tirik na kanyak. Nalakala apaklunan day jay. Aw, nga ta. Para makita kabagays. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Naimbag nga oras mo, ading Jemina. Ha? Ay, sumra kayo, Tata Iping. Agyaman na ading Jemina. Agtugawa ko na. Kumusta ading? Adda ka di mo't lanam-nama? Kwa, kinasaritak ni tatang ko. Kat inungungtan nakmutin. Taapay ka nung in-entertainan kayo. Ha? Apay kanungay? Di na kay ngamin kayat apara kanyak, tata. Iso asar dengan dakon asar sarungkaran. Anya? Di na kanu kayat tila kay nga agbalin amanugang. Anya?
Nakarubot day ta nga amam. Unam mo ilan saan alakay. Saan mo tamadlaw alakaya ka? Kaslain inaunan tupay iti sa nga pulo at taon ni tatang mo gamsiyak. Jak kayat ti maungtan manen. Isa asumapol kayo kuman iti sabali nga armenyo, tata. Nalastog una yun day ta nga amam. Ibagam tuman nga ron nga isublina tay binulod na awasay kin martilyaw. Nabaybayagan a binulod na rejay. Ngam di na mo dila isubling. Ah? Sige, ibagak to, tata. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. No siyak, ninamnama kung ti kasta mapasamak. Tamo ka di nakakayat ni Jimina. Kaya't nakumamit na dya Jimena. Ngam dya amana tinapilay. Iso ti kontra ti panagaram ko itanak na. Wan kit dit utang na yung pag-anakam ah. At dapat binulod na awasay kin martilyaw. Di na yung subsublay. Kunam ipadawat mo dagijay kan kuana. Kunak no nalipatam dagitan. Heh, linipat ko matatalagan kay. Ngam maipalagip mo't nga raw takas jay mo't ugali na. Kung naman na itultulong ko kinkwana. Nalabaybay amdaytan. Aklunam tigasat mau. Di ka sumanaw akasta. No agaram ka ngamin. Tay saan nga ubing nga dayong amsika. Pilyam mo ngamin tay katawanam ah. Saan nga rodin nga aganak no katawanak? Tekaw ubingan na. Tapno makapututak pa itilyam ah. Kumatangak man Loida. Anyat gatangem, Mang Iping. Sabon man apagdigaw sikan panglaba. Kumpurme no anya abrantadda ison. Mabiit laeng, Mang Iping. Tesi, yawatan man ni tatam nga Iping itigat-gatangan na. Wananti. Nay, damit gayam na pintas abalasang akadwam dito istor mo Loida. Kapinanong ka de. Kaanakak, Mang Iping. Awan pa'y trabaho na. Iso nga inayabak pa'y la dito'y. Tapno at dakad ka duwag. At to yan tigat katangan nyo, tata. Agyaman na ka, deng. Ay, tinapay man pa'y kin Diyos. Taag merinda ak man pa'y. Agis tambayak man pa'y dito'y sango ti istoryaw. Anya tinapay, Mang Iping. Kumpormin na. Noon niya tiyawat ni ading lapsat akanakam. Ay, Loida, ang mga no aglutokan. Panagluluton kay, ingkagluton, tamalibing. Ha? Sana balay, tadato'y ka na kam aglako dito'y. Nakaluto ako na. Masapsapa ak ngamin nga aglutluto. Nay, di mo pa insirik dagi jay na baam. Ay kalablabak laeng dagita. Nabasada pa'y, iso nga uray jak isireken, Mang Iping. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. At da pagatang mo manang, mapanak ijay store. Ay, gumatang ka man nga ron iti kape kan mantika. Wang, nga medyo mabayagana ka, tagis tambayak biti jay. Makadlawag kan ka kabagays. Kanayo na matan ti mapanditay store. Anyat kagagaraam dita. Kras ko, jay kaanakan ni Loida. Jay napintas ngagnagan ititisi. Aday ta ka manen. Mahilig ka iti ubeng kan napintas ka lakayang kan. Di pa ila jay ikit na ti kurso na daam. Ni Mari Loida. Makasasawa day jay ka. Takanayon na nga ibaga kanya kakayat na ti makiasawa. Isu na lang tawan ka no maagaram kang kuana. Agpada kayo, anabaakan. Isong agbagay kayo. Oray, pa'y nga tayo isun tinabat-bate a babae dito lubong. Jak tulatarman ni Loida. Ay nagloko kan? Nagsasao ka kung namala na sino ka akatairan kan kabaknanganan. Oray kumano ka ubingam. Kaya't kung ano ti makaputot. Iso ang mga sawa akta kaya't ko ti agpadaw. Kanaimbag no kaya tanda ka dagitang ararmam. Ay na, pakita akla tinapuskul apita kaida. Mainlabdan kanyak manang. Anyat gatangem, Mang Iping. Kwa, agmay-may sakan sa ita. Aglablaba jay ka anak ka. Adda dita balay. Ay, inkasublatan nga aglaba.
Ta iso ti pagbantayam dito istormo, Loida. Bado na mutla dagitay lablabaan na. Iso abay ak nga iso ti aglaba mang iping. Ay, mabayag nga ta amalpas. Mabiit. Apay aya. Ha? Ay, kwa. Awan, kaya't ko na makita. Kinada ko maibagakin ko na. Ay katag merienda ka pay Pangururayam ijay ka anak ka mang iping. Anyat kayat mo merienda. Ilibre ka. Ha? Sigurado ka? Sapay medyo mabisinak. Wan, ala, ito dumti kayat mo merienda. Ta ilibrikan ka mang iping. Oran niya di taloy ta. Kumpormain. No kayat mo akat ilibre ka pa iti sabon, mantika, asukar, gatas, kape kandilata. Ha? Ay, isaning. Kababain. Ay na, apay nga agbain-bain ka. Kat awan mo't sabsabali. Ala, agmerienda kan. Tabal ko tak dagiti ipadawat ko kan ka, mang iping. Makitam, talaga crush na ka ni Loida. Nagadutintad na kan ka. Oray, paingatan itad na aming kanyak di kargat istor na. Yak tulat na masursuro kaya tayong. Ay grabe ka mat, Iping. Laklakayan kan ngagpili-pili pa lang. Di ka anakan na ti kursulata. May mayat dyan tina, ta sigurado akayatan na ka. Imposible akayatan na ka, jay ka anakan na. Ubing kan na pintas day jay. Sana kaskan ka ti type na. Tayo ubing kan gwapo ti kayat na. Basta jak mapukawan iti namnama. Ituloy ko ti agaram kinitisi. Anti, adda mananday dya ala kay Iping. Da kayo man ti mangsangugan ko na. Wano saan pagawidan yun. Ibagayo nga awanak. Apay, talagang awan namnaman akin ka kaanakan. Awan na pulos, anti. Pagan ano kumamangay. Kat basti demon tapno sardengan na kanasarsarungkaran. Imbagak mga awan namnaman na kanyak. Sumapol ko man iti sa baling armon na. Ngamdagulit mo't. Agpasyar mo ilat, tanti. Ala nga rood. Sige, tasyak ti makaamukan ko na. Sangwag ni Mang Iping. Di ka nakam kumati kahit ko makasarita, Loida. Awan mood na makisarita kan ka Mang Iping. Imbaganan samot kan nga awan namnamam kan ko na. Saan aya? Uwain, ngam amangan no agpakpakipot lain. Ay saan? Amok nga minti type jay ka anak ka, Mang Iping. Iso adi mo ipilit ti bagim kan ko na. No talaga adi na kakaya. Ha? Adumot dita ti mabalin mo apang ibawingan itiriknam. Saan nga min adagitay ubing ti armom Dagitay addan edad na. Tapno sigurado nga aklunan da ka. He? Kasano ang makaputo tak ngayon no? Bakit tasawag? Kat mangampun ka. Manjak, alangarot tagawit ako. Agkapi-kapay Iping. Wano, Diyos ti kayat mo. Yaramidan ka iti fruit juice. Kayat mo. He? Saan ay? Nabsugak? Sige, mapana ko. Nun tupay ang makasawa ka, nagpili-pili ka kabagis. Sana ka mapukawan iti namnama kabagis. Agsapulaklat tayo ti ubing armag. Imposible nga awan mapasungbat ko. Lakay kan. Kunam kam kamatam ti panawan. Ngamda kita mo sana mangayat kan katar armam ngamin. Niloy da ngaminan ata sure ball da dya kaya naka. Manjak, awan riknak kan ko na. Bakit hindi jay? Saanin nga ganak? Papanan nyo, auntie. Mapanak man ijay balay dananam alori. Inaklamak istorya kan kwa na. Agbantay ka dito istorwan. Ha? Rumor kayo akasta ti suutyo? Anya kumatmadi dito isuot ko. Napudot nga ron ti panawan. Iso nga ag short pan mat da tao Apay, da kayo lang nga ubing ti adda karbangan na nga ag short pan. Uwan angam naging pismo ta short pan nyo, auntie. Agsarsaragasag mo. Bay-bay Saan da mo ta maala? Mala, mapanakon.
Ayan tayin supot ko abalon ko ngay. Meriendaan mi ijay nga agis istorya. No kas pangarigan ta, aklonan ka, sure ka nga hanak nga pagtrabahoan. Huwag nga rod, Lala. Basta pumanaw kan dito inuman na pagtrabahoam. Agawid ta niya balay. Maitan mo nga ta amin nga kailangak. Weng, at dapat pensyon ko. Sige nga Rud, aklonan kan, epeyang. Manang Luray, at dakadwak asimbang bait. Manang, ayan mau. Ada kami dito'y kusina kan ni Loida. Umay ka dito yan. Umay ka, darling. Manang, yam amok tinubyak, nilala. Naimbag nga orasyon, nana. Ay kastamait. Mala, tugaw kayo, tag merienda kayo. Sige, patuloy ko man ang Lori. Inton maminsan manan. Anyat ginagara na dyan babae dito yung balay, Manang. Nawan, imay lanak si istorya mat Manang, asawa ko nilala. Agdin na kami. Ang naidin dito yung balay. Di kay agkasar aya. So marunong to, Manang. Planuan mi pa na imbag. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kaya't ko dato nga sapatos, epeng. Manungay day talala. Nalaka lang mat kay di. 4,000 lang. Ha? Kitala. Ipadas mo no umanayin gatangan tan. Impadas ko na tatay kat eksakto nga perperme. Kan gumatang ka man iti jacket ko. Daan nga minan di jacket ko. Kan bag ko ma. Ay, kukwa. Ay, sagmamanungay na kita. Ang mga nuawan agbate akwartata no shopping ta amin. Kunam, itad mo amin nga masapul ko. Kunam, amin nga dawatak, i-provide mo. Ha? Ay, sige nga, Rod. Hala, ingka man kita iti jacket kin bag mo. Pangusaram iti kwarta, ipeng. Apay naibusan tayo pensyon mo. Naibos nga, Rodan, Manang. Kasano adi may boss? Kano agpensyon ka, diretso maadago si J. Maul. Nagningi na dagiti gamgamit J. Nubiam. Ay, un nga, Rod. Mabiit ang maibos ti kwartak no kadwak ni Lala. Apaan nak may tnudyak maitad ti kayat na. Kaya ta sa wanday ta, kwarta laeng, ti kinayat na ken ka. Sinaam ki din. Kunam melan na sino abak nang nagkawkaways. Pati dagiti bag na nagngingi na brand. Isumit nga minti kayat na, Manang. Alan pautangan na kong tarumwar kami. Ayawang kwartak. Rumwar kayaw, kat, ingkay managastusan. Income lamangan iterwar, Manang. Nawang kwartak. Agluto kayo dito'y balay, ta iso kanan niyo. Pasensya kan, Lala. Awan mo't kwarta ni Manang ko. Awan usarin ta arumwar. Anya matdatan nga, kundi kari ka kanya nga, hamamat gayam nga matungtong pal. Pasensya kan. Urayan ta ti panagpensyon ko manin sa tarumwar. Manjakun, madikun. Ha? Mabayag nga orayan data. Agawidak pa nga ro data, umayak to, nagpensyon ka. At damadmadlaw ko kada kayo, ante. Sumiksiksi kayo. Umubing kayo pa'y. Ha? Aya, ka-thank you, Tesi ka anakan. At danobyan ni Tata Iping. Ngam papintas kayo pa'y lapapintas, anti. Apay, dakas aya. Urayan nyo kadilata nga arman na kayo? Nga ure adan nobya na, ante? Ay, hagtal na ka man. Saan atila ibagbagam, Tesi? Apay anaw li magkakabagays. Kasla naw nagtipang panunutam. Ay, nilala Manang. Dumaw dawat iti 20 mil. Ngam idiawan na itid ko. Sininaan na kon.
Aniya? Ay, anya nga, di husto jay kunak. Ajay pensyon mo lang, ti kinayat na. Ay, talagan sa anak a para iti ubing abalasang manang. Pangbakitak sa talaga. Kay tagaram kanto pa iti ubeng kan napinta sa balasang. Saanin? Adon tinasayang a panawin ko kalagita babae. Pati urnong ko naibusan. Kaya ngamin katawin nam ti armam at sigurado. Tapno adakad kadwam kasjay. Baybay amon ta anak. Huwag manang. Talagan sa anak a maparaburan iti anak. Iso ajay addan edad na tarmag. Asino ngay? Niloydan na, takayat ko dayjay nga agbalin nga ipag. Sige, nadlaw kong agayat kanyak na aloyda. Isong ka armak man langan. Kat no aklunan nak. Ag naida kon ija balay na. Tatulungak nga aglako ija istor na. Ah, Isong alaya kon dagiti kaus ko dito'y manang. Ta diretso bakwit na ito yan. Taamo ko aklunan na kadagos ni Loida. ay na, subliam ton Alangan na bagbag ka tamtabadom. Wen, tapno mamaminsan ti bannog manang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Iping, si kamot gayam. Apay, anyat masapul mo. Awanan ti ka anakat. Nabayagan anagawid ijay lugar da. San ajay ka anakam ti gagarak, Loida? Sika. Anya, ne, apay. I love you, Loida. Kat no aklunan nak. Ag naida kon dito'y balay mo. Inala kon dagiti kaus ko ija balay. Ala, apay nga itaka lang nga agaram, Iping. Awanan naladaw kan. Addan afam ko. Ha? Sumangpot inton bigat ni Alexander. Iso amada mati panagdalus ko. Sabtek ijay airport inton bigat. Oh my God, kuyogan na. Ha? Ay, sanin. Kano pa nga daafam mo? Nabayagan Manipod adin sangpot mo anobyam. Simali akon iti dating site. Kat kasi na, nakasara kak iti nasingpot. Kan gwapo nga afam ko. Ha? Kastaya. Alang arod Good luck, Loida. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Di ka mapukawan itinamnama. Adupay ti mabalin mong arman dito'y lugar tayaw. Adupay dagiti nabaakan na babakit kan balaw. Mangpilikan kadakwada. Sanain. Babakit mo't unay dagidayan. Nasurok samot at si Binti ti taw-tawin dan. Katapno at dalakad kadwam mo't akas jay. Ho? Bayamon ita kum companionship dita. Agtarakan aklangan ita ado adingwain. Ta isudan ta agbalin akad kadwak. Gimatangak nga rod iti kalding baboy patok kanda dumapay kat isudan tinangibukbukak iti atensyon ko. Lumakayak matan kat sumalugan ti pigsak. Ngam kaasi na jak agsaksakit. Nasalun atak latata kanayon ti panaghersisyo. Alakastan ti gayem mo eping. Alagagayam di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan. Diti drama tayo manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.